салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. дирӯз барселона бозии охирони худро доир кард. каталониҳо дар доираи ҷоми гампер бар муқобили элче ҳунарнамоӣ доштанд. бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи барса хатм гардид. барселона соҳиби ҷом шуд. дар ин видео мо ба интервюи бозингарон ва сармураббии барселона Роналд Куман пас аз бозӣ таваҷҷӯҳ мекунем. бародари ҷун, агар аввалин маротиба дар канали мо бошӣ, то ҳатман обуна шав ва зангулачаро зер кун, ки аз видеои нави мо бехабар намонӣ. агар ин видео 1,5 лайк гирад, видеои навбатӣ ҳамин шаб мебарояд. аз шумо танҳо лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз зуршнед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати AdinXBet мебошад. дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама ҳосташ эътимоднокист. барои боз ҳама васман шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди барсатиҷи дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. дастгирии шумо пешравии мо. дар аввал мо бозии хуб кардем. тӯбро зуд бармегардонидем ва прессинг мекардем. дар 20 дақиқаи аввали қисмати дуюм барселона ба мисли барселонаи ҳақиқӣ бозӣ кард. мо бояд акнун бозии худро беҳтар намоем. бояд сифати бозиро беҳтар кунем. мо бозингарони боистеъдод зиёд дорем, ки метавонанд голи зиёд бизананд. дар умум бозӣ хуб буд. ҳамлагарони мо истеъдоди баланд доранд. бояд роҳҳои ғалабаро пайдо кунем. Гризман ва Месси бояд якдигарфаҳмии хуб дошта бошанд. прессинги даста ба ман писанд аст. мо метавонистем 4-0 ё ин ки 5-0 ғалаба кунем. Каутиньо, умед дорем ки бозии беҳтарини ӯро мебинем. ӯ бозингари хуб аст, бо тӯб бозии олӣ нишон медиҳад ва аз ҷиҳати физикиам низ беҳтар аст. оиди Пиани чизе гуфтан барвақт аст, чунки дар ҳолати хуб қарор надорад. ӯ ба коронавирус мубтало шуда буд. бояд оҳиста ӯро омода созем. Ансу Фати имкониятҳои зиёд дошт ва бояд бисёр кор кунад. хабарҳо оиди он ки Рики Пуш ба ман дар кор нест рост нестанд. ман бо футболбозони ҷавон ҳарф задам. онҳо бояд бозӣ кунанд. ӯ, Аленя, Педри набояд дар курсии эҳтиётӣ бошанд. ман ба Рики Пуш гуфтам, ки ба ҳайати асосӣ роҳ ёфтан мушкил аст. гуфтам, ки ӯ дар даста оянда дорад, аммо ҳамаи чиз аз худаш вобаста аст. ба ӯ тавсия медиҳам, ки ба иҷора равад. дар 20-солаги футболбоз бояд бозӣ кунад. баъди ин 3 ҳафта маълум шуд, ки Пуч конкуренти бисёр дорад. ҳиссиёти бисёр хуб. ман камноуро ёд кардам. ин бозии олӣ буд ва умед дорам, ки мавсим чунин пас сар мешавад. хушҳолам, ки дебюти ман дар барса амалӣ шуд. орзуям ҷомаи амал пӯшид. ин рӯзи хуб бароям буд. дӯстон, хотиррасон мекунам, ки махсусан барои подписчикони худ мо канали телеграм сохтем, ки дар он прогнозҳои ройгони варзиширо нашр мекунем ва барои ба даст овардани он кӯмак мерасонем. ҳамаи чиз кушода ва ростқавл аст ва муҳимтар аз ҳама, аз рӯи статистика сатҳи прогнозҳои мо беш аз 90%-ро ташкил медиҳад, ки ин ба шумо фоидаи доимиро кафолат медиҳад. пас 1 дақиқаи вақтро аз даст наода, ба телеграм канали мо ба ссилкаи описания буда даромада бо ҳамроҳии мо пулкор карданро оғоз кунед. биёед акнун ба моментҳои шавқовари ин бозӣ мегузарем. ба ҳама тамошои хуб. El president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria. Sergio Busquets i De Jong en el doble pivot al mig del camp. Ansu Fati, que avui s'estrena a la banda dreta, Coutinho a l'esquerra, mitja punta per Leo Messi i al davant Antoine Griezmann. L'àrbitre del partit, de mobilitat pel que fa a la zona ofensiva del Barça, doncs avui d'entrada ja tenia Jordi Alba com l'ha posat Leo Messi. Farà la centrada per Griezmann, el primer del Barça. Ha arribat ben d'hora el primer del Barça, 1 minut i 45 segons de joc, i això que l'Elx havia servit des del mig del camp. L'ha recuperat el Barça, toca, passada en profunditat de Leo Messi, i safata d'or en l'assistència de Gonzalo, Dani Calvo i Josema, i els extrems, perdó, els carrils són... de Hossen, guanya metres el futbolista de l'Elx, la posa per Tete Morente, arribarà abans que Jordi Alba, a l'interior de l'àrea, i ha posat la punta de la bota Gerard Piqué, frustrant cap opció de rematada per Pere Milla, però d'aquesta manera ha concedit en curs Sergio Busquets. Griezmann arrenca en posició correcta Jordi Alba, sí que ha caigut en fora de joc Coutinho. 9 de la nit, Barça-Vilareal. Compte amb Leo Messi, la deixa per Coutinho a l'interior de l'àrea, busca l'espai per la rematada, xut molt tovet a les mans d'Edgar Badia, una de les millors peces que té en el seu equip aquest Elx. El seu porter, pel més endavant, Pere Milla. Compte amb el regal, pot aprofitar-se De Jong, continua De Jong, Badia, gran intervenció ara. Ansu, Messi, ha rebut una primera trompada ara de Gonzalo Verdú, i moltes samarretes blanques.
Coutinho per Jordi Alba, la jugada és boníssima, arribarà fins a la línia de fons, no és bona la rematada d'Ansu Fati, no hi arriba ningú més. Davant seu De Jong, Messi d'esquena als centrals de l'Elx, s'anticipa Sergio Busquets, que ha rebut la falta De Busquets. de Johnny Álamo. Això ho fa millor que ningú. Interpretar quan saltar la pressió valent en el... Sensacional, el porter Ha plantat de la pilota a Reus. terra Leo Messi, pot intentar el xut directe. Edgar Badia, ha volat Edgar Badia per enviar amb els punys la pilota a córner. L'any passat, en els 4 partits de play-off, en els decimals. Ansu intenta avançar. Fidel amb problemes. La demana Josema. Saltarà Piramilla, ho fa també Sergi Roberto. Ha rebut un cop de colze al clatell al futbolista de l'Elx. I és això el que ha castigat en falta l'àrbitre Calderinya Pavón. Coutinho, el rebot afavoreix Sergio Busquets. Amb tot hem arribat ja al minut 28 de la primera part. L'1-0 l'ha marcat Griezmann en el minut 2 de partit. Messi. Coutinho. Bona passada entre línies que en l'últim instant ha recuperat la defensa de l'Elx. De Jong. La posa Tubeta, templada per al cop de cap de Sergi Roberto a l'interior de l'àrea. Tot l'avantatge era per Dani Calvo. Protegeix Piramilla. La pilota serà per l'Elx. No baixarà Montes pel Barça. Molt l'últim terç, ens costa molt l'últim terç penetrar amb aquestes defenses tan tancades. També és una obsessió de Koeman, veurem. Bona si passada en ara surt. per Griezmann, intentava cedir-la amb l'espatlla per Leo Messi, ha quedat curta. La passada del francès, amb tota la intenció del món. Hossen, entra fort en el futbolista de l'Elx, falta duríssima sobre Sergio Busquets, que perfectament podria haver estat castigat amb targeta. Hossen. Hossen, sí, sí. Aquí la tenim repetida com Deixant, De Jong, Messi, Coutinho, la torre s'ha dit per Messi, intentava fer la passada bombada per Ansu Fati, no hi havia fora de joc del jove futbolista del Barça. I arriba De Jong, entra amb força el futbolista de l'Elx i una altra vegada córner favorable a l'equip de Koeman. Sí, doncs és això, Àlex. Paciència per circular d'un costat a l'altre, incorporacions dels laterals, fins que s'intenta connectar per dins amb Leo. Del travesser. Bona intervenció del de Reus aquí, amb aquesta jugada amb Griezmann. Comentava el tema tàctic anterior, perquè Ronald Koeman a l'Everton jugava amb un punta posicional, tipus Lukaku, un home d'art. Messi, des del centre d'operacions, s'anticipa Hossen, Coutinho, i tot intentar el Barça, amb la rosca de sempre de Coutinho. Boníssima la intenció, no anava tan desviada, sense problemes al final, però per Edgar Badia. Retall i xut, aquesta jugada que tant hem vist. L'haguéssim volgut veure una mica més, probablement la vam veure més a Liverpool que aquí, perquè l'última temporada de la Brasileira no va ser del tot transcendent, però bé, no està fent. Avui, per tant, passi el que passi, no es podrà reconciliar amb l'afició del Barça. No, però almenys amb l'escenari sí. Sí, sí. Falta precisament sobre Coutinho, falta protestada pels futbolistes de l'Elx. Un altre que deu agrair que avui no hi hagi gaire públic a les graderies és a la Llotja. Falta clara, sí. Aquesta mirada panoràmica. El 10 del Barça. S'han incorporat Lenglet, Gerard Piqué, Sergio Busquets, i arriben els dos centrals, doncs ni l'un ni l'altre. Ha rematat Gerard Piqué davant la sortida desesperada d'Edgar Badia, però al final cap dels dos ha estat capaç de rematar en condicions. Arribaven els dos juntets en la mateixa línia de rematar, Riu Piqué, parlant amb el francès. Ho valorem. De moment Ansu Fati ben obert a la banda esquerra, mirava de superar per velocitat el seu marcador, Tete Morente, al final acaba en falta d'Ansu Fati sobre Hossen. Avui reconvertit en aquest lateral esquerre. Són les dues principals mancances ara mateix per Jorge Almirón, perquè els dos laterals titulars de la temporada passada ja no hi són. Un dels dos, el lateral dret, és Óscar Gil, que ara fa 10 dies es va incorporar a l'Espanyol, i l'altre és Juan Cruz, que s'han anat a l'Osasuna. Messi, problemes ara per la defensa de l'Elx. No ha estat prou egoista en aquesta jugada Griezmann. També és veritat que s'havia quedat sense angle, però no ha volgut buscar la rematada a porteria. Messi li ha de sorprendre amb aquesta passada a l'esquena de Hossen. Coutinho,
Se'n va del primer, també del segon, a l'interior de l'àrea, intentava fer-li una altra sotana a Tete Morente, no ho aconsegueix, sense opció tampoc ara de rèplica per part de l'Elx, mira de recuperar Ansu Fati, però el servei de banda serà favorable a l'equip de Jorge Almirón. Parla Koeman amb l'Englet, ara corregint la posició, crec que en sortida de pilota del francès. Per Piqué. Apareix a tot arreu el central de la Bonanova. Frenkie de Jong. Hi ha fins a 9 futbolistes de l'Elx just davant del neerlandès. I ara davant de Sergio Busquets. La posa a l'esquena per Sergi Roberto, però hi havia fora de joc del lateral dret del Barça. I l'Elx intenta sortir sempre amb la pilota controlada. Jordi Alba, toca per De Jong, però la pilota havia sortit fora. De totes maneres, no tot es pot dir, Àlex, que segur que hi ha nens escoltant-nos i veient-nos, i val més que... Aquí tenim el canvi de Pedri. Un altre nen, ara que parlaves de nens, sí. Un de 17 anys, que vesteix la samarreta del Barça, que du aquest